Бүгүннерге абуйунну мома улустарын бысахар сердерегер саха помпеет нанаттамыт былыргы зашеверский короткатылыгар Азия олары онюлар уоттарын кебергенелер мумаларга туттардылар. Сейли келер сюжетка. Момалар ытык сирттен сағылыбыт үтүүнер өтүстүүр спорт елжитен, оонюлар оттарын эстафетатын уруйдан көрістілер. Нәхелектерінен үйренәйтчілер улус-чулус спортсменнара уоту арылладылар. Оройон кейнігер ытылыбыт көрсүhү әлбәқ жоны түмәтарты. Оонюлар оттарын ордук оғаймақ үйрі көрісті. Сааскы чағалхай күн өрге дері үйріләк күлінен истіңмі жәрінен толла. Бөлөк салаячыта экстремал сүйрік йога Дмитрий Горохов бәхіс түгілін ол атаманнык эстафеты терилиягаттен уоту арылды ребет. Добрый день, дорогие друзья! Вот и прибыл у нас почти олимпийский огонь шестых международных игр «Дети Азии», рожденные в священной горе Киселя Верхянского района. Мы северяне. Вот мы принимаем эстафету огня от Абыльского района. Вчера поздно вечер, почти ночью, данный огонь прибыл. Оğlar yöneticiler altız Aziya'nın ortaya estafeti otun. Trenakты көсөңөт, бияка кынат болагыт, эге бу вакка кыттыгастакыт. Келер Азия ойнууларга чемпиондар итиллер тагысындар ден алкыстыбын этамин. Мактал Азия ойнууларга бега сахабыт селен команда табастатын. Урой айхы! Мома жана сергете сындалганнак сырылаак ылжыттар бытыгар таксылаак аяны багара халлыбыт. Азия олары ойнуулар оттара салгы соболоох төбөлөк нехелектеринен аяннан өймөкөннөргө тиияга. Мира Старкова, Семен Слепцов, Павел Ефимов, Саха телевидениета Мома.